নমস্কাৰ দাবিতাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ 40 লাখ মহিলাৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে যিসকল মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত অতি শীঘ্ৰেই 10,000 টকাকৈ সোমাব আৰু এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসভাত মাত্ৰ 5 মিনিট পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছে আৰু মহিলাসকলক কৈছে যে তাৰ বাবে 4,000 কোটি টকা চৰকাৰে খৰচ কৰিব 40 লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব কেতিয়া এই টকা পাব সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। हेलो एवरीवन मोनाबाय लोगोफोर नैबे समावहाय मोनाबायब्लाबो आङो भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय तो जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना साननैसो सिगाङावहाय आङो बे टपिकनि सायावनो भिडिअस हगारनाय जादोंमोन फिन खेब आङो दिनै आरोबाव बे टपिकनि सायावनो भिडिअस लानानै फैफिनबावनाय जादों आपडेट्स ओंखारनानै फैदों जोबोद मोजांथार आपडेट्स आरो थाबैनो मोननो थांगासिनो ना तो बयबो मिथिखाबाय भिडिअसआ मानि सायावहाय जागोन टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै तो जेरावनाखि 10,000 रां ना डाइरेक्ट एकाउन्टआवहाय ट्रेन्सफार जागोन आइजोफोरनि एकाउन्टआवहाय तो बेबायदिनो SHC बयबो मिथिखानाय आपडेट्स तो मामाया प्रतिश्रुति होखानाय जेरावनाखि माइक्र' फाइनेन्सनि रिं रेहायनिफ्राय लानानै तो बेबायदि NOC खौबो होनो थांगासिनो तो गोबांथार बेबायदिनो प्रतिश्रुति लाखानाय जेरावनाखि दा 40 लाख आइजोफोर दं जाहैदों 40 लाख आइजोनो होनांगौब्ला 4,000 बेबायदि कौटि तो रां थांगोन तो थाबैनो मोननो थांगासिनो जाहैदों आरो मामायाहाय बेखौ होनो थांगासिनो दङ तो प्रतिश्रुति लानायखौ पुरन खालामनो थांगासिनो दिनैहाय मामाया एसे मा बुंबावखो तो आङो क्लिप्सखौ होनानै होगोन बयबो मिथिखागौ मामाया जेखौ बुङो ना तो बेखौनो मावो तो बिदिब्ला आङो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै हरबो जाबाय तो भिडिअसआहाय आङो दिनै बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदों आङो क्लिप्सखौ होनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबगोन आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन মহিলাই আমাৰ উদ্যমিতা আঁচনিত আবেদন কৰিছে 10,000 টকাটো কেতিয়া আহিব চিন্তা কৰি আছে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব নিৰ্দিষ্ট সময়ত ধুনীয়াকৈ 10,000 টকাটো খুৱাই যাব এইটো মোৰ ওপৰত দায়িত্ব এৰি দিয়ক আপোনালোকে বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব হ'ব মাজে মাজে চিন্তা হৈ থাকে হয়নে নহয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী এনে ক'লে নেকি হয়নে অলপ চিন্তা হৈ থাকে নে নাথাকে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আজিলৈকে মই যিমান কৈছো কোনো কথা মিছ হোৱা নাই কিন্তু এই আঁচনিটো কৰোঁতে মোক 4,000 কোটি টকা লাগিব অসমত 40 লাখ মহিলা আছে 10,000 টকাকৈ দিওঁতে 4,000 কোটি টকা লাগিব মই লাহে লাহে টকাখিনি গোটাই আছো আৰু আপোনালোকক অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আপোনালোকে 10,000 টকাটো পাই যাব একেবাৰে চিন্তা নকৰিব ঠিক আছে।